Janmid jong ka arpusan trik unailu rarjar arpusan hakapor kumbash poduna lanish pobje tam ai kawai ka kali Hyundai Grand i10 kabadon yung registration number ML not san di license iway not kalalik tenra ikway pat ka kali Tata Tiago kabadon yung number ML not san Z nyaw lai lisaw kabadang mi na civil hospital but ban pat ya kaway pat ka skuti kaba pat don number kani ke jingjia kala jia khmat jong ke civil hospital Shillong bat nagaleng ki pulit marmar kilawan bat yalam no yaki sha civil hospital banle ya ke medical check up ban tip khamha kai ke bajia bat kumno ka jia dongin ya snap ya ke jingbatai jong ubanya ya ke skuti bat kumjuru ubanya ya ke kali Grand i10 kadang mi na jitri ngamud linyo siyem nadu nang tina mabaring anang wan sini dia bare poe hangi mi kawi ka kali nang ni nagit kami kali kawi nang ni nagit ka wan ka i10 rong ni ngatang i naman ngabut na din to ka dia ula penhiar kiu direct ya tu kali ban met yang akin nanti ngadang ya na side dia side jong ka ban met yang akin kali uta ka bami panan disebut kadi ka tata ngai kadi tata kamut dia kali i10 bawan ula penhiar ba kamut ula penhiar kamut pipi dan khmat ni wan dia em kadang buat nadien ni lang la marjan ni dia ka su ka kiu ya tu kali ban met yang akin kamut pipi dan hal yang kaman ke dan hanam deh na setisha man ngam tibru su res phang tu ngala long ayu ben su ay ngada kendit ngala long ngam tibru te ngasu ayu ben ne sibel lalong nu pa ele din keti la su ala mong ni ta sengkai sadam de lasai gila phawan yang doktornya yang benne besi ta spod na itu ya bang ngarang ya be kali entah dengan tips ini gas ngai kos kuti kawan ni kali kawan dengan orang beri concern tu dengan i lajen hit kuti dengan hai sini sekarang itu kani apa civil kali kayu after that dan nang tapat kaliru katungku nak tak kakalana katungku benar tak kalau em katungku be apa kani ka roadside kani ka ini hani apa roadside lai lai go